Khawvela Biakin sangber hi metar za som sari pahni point nga zera sang ania kumza somli pali chung sakto ni in tuna po hian sakzo alani chuang lo ani khonkhom chanela kan lo ma che Biakin hi Sagrada Familia ti ania Spain ram khopui Barcelona a ani Catholic Kaushran Biakin ni in minor basilica ania Biakin ming Sagrada Familia ti omzia hi chungko thiang hlim Holy Family ti na ani architect ro puitak Anthony Gaudi a design ania Biakin hi March di som pakua sahazariat somriat pahni khan architect Francisco de Paula del Villar kai shuan huaya saktan ania amai ro chu Villar hi kumkhat nuwa aban le ta ka wangin Anthony Gaudi hian asak chhun zom ta ani maseni po hian sajau man chuang lovin juni som sangazkwa somni paruk khan aboral san vele a athi nu hian athachang dol tu le architect dang ten an sak chhun zom ta zel ani sakzo alani lo chungin Biakin hi kumsahni som khan khati hunlaya Pope Benedict som paruk na khan malsomin basilica apuanga Khawvela Biakin sangber ni tir tu ber Biakin chip zum sangber Tawh of Jesus Christ anti chu kumin February thla khan peifel ni in manni mai juni som sahni somni paruk Anthony Gaudi thi champha kumzana chi khan Pope Leo som palina in ropui takin ahong ani Biakin honna hian Spain lal King Philip VI le Queen Letizia tebaka Spain Prime Minister Pedro Sanchez tepo antel ani achipa crosslian tak mai ban palina ya siam hi in chonga vel chenjet meter som pasari asang ni in tonza vel zet arit ania Germany ya siam ni in abung sang te in Spain a hian laglua remkhom ani Jesus Tower chunga cross pe fel ani taka hian ama a Biakin sangber ni chin minister khopui Germany mi chu metar som pakhata sanga khumin Khawvela Biakin sangber ani ta ani Gaudi khan omzanei takin he Jesus Tower sanjong tur hi alo hisap sa veka pathian thil siam chu mishing thil siamin akhum tur ani lo ti in Barcelona khobula tlang monjui khil aya metar nga ahniam turin aduang ani Biakin ro pui tak mai hi Barcelona khopui leilia ading lu maya Barcelona khopui cheitu poimo tak pakhat ni in khwalzin tam takin antlo reng thin ani Biakin hi omzanei taka design le sak ania chimchak lam shet hoin Biakin lenzong hi metar somkua asei metar somruka zaw ania mishing sangkua leng tura duan ani mai kan ti don nge malam facade pathum ania chungte chu nativity facade passion facade le glory facade te ani heng mai pathum ro pui tak tak te hian omzaril tak anneya atlang pui kan soizoi zoi ange nativity facade hi isua pian na lam hoi tarlan na ni in heta milim chang sang omte hi isua pian na le ache ve lam hoi ani hloma jingni chuakin achun thei chia turin khochak lam hoitir ania chu chuan isua pian na le nun bulin channa ain tira he facade hi siam pasak berni in kumsa zariat somkua palia changa sanghazkua somthum chunga sakhani in Gaudia ku chuak liaw ania siamzo ani hmadewin athi san ani he facade biki UNESCO World Heritage Site a kumsakazkua somriat pali khan puan ani nge Luka portico pathuma ain thena chungchu Christian tenundan kai hruai tu Christian virtues pathum heng rinna faith beiseina hope le mangai na le midangta na impact na charity lava chen ani alai takami hi portico of charity ania heta hian isua pian na lam hoi milim anom hloma kongka chungchi alai taka hian bongina isua pian na aoma veilama hian khochak mi fingten chibai an buk lai alanga dinglama berampu te anom vele a anchung dingle ve a hian vantir kho zaile rimoi tumte anom vele a isua pian na chunga hian isua pian shil tu le anena khochak mi fingte hruai thleng tu Bethlehem arsilem aum le bok ani Bethlehem arsi chunga mi hi mari hena vantir ko in larna kha ani vele a chumi chungle a chuan mari vana lalukhum khumtir ani lailem aom le a chumi chunga chuan cypress thingkung tree of life nuna thingkung lem aom vele ani
veilama hian Portico of Hope beiseina kongka aom vele a hei hi Josepha Paul ani ve thunga anhuai sir veilama hian ai guptarama no se ni suwa an tlan chiat pui lai lem awma dinglama hian Herodan no se na suat lai aom vele a alai taka hian Josepha le no pangi sualem omin asir le lama hian marinu le pa Saint Joachim le Saint Anne te an lang ve bok ani achunga hian Mary le Josepha in neina mutur aom ve thung ani dinglam sira hian Portal of Faith rin na kongka aom vele a hei hi Mary pual ani ve thunga anuai veilama hian Marin Aleizon nu Elizabethi atlo na lem aoma adinglama hian Isuain apa Josepha nungzuya carpenter na athok lai lem aom vele a tichuan kongka chunga mi hi Isuan tempula zirtirna apelai lem ani vele a achunga hian tempula Isua hlan ani na omin achung bera nula thiang hlim sual telava Isua pai tu lim aom vele ani Gaudi Khan nativity facade hi he Biakin luka berle amelkeng tu berni turin adua Biakin kha asazawvek mandon lawani ti shia in hei hi anulama architect dang ron sakzom tu te kai shroi tu atan ti in sakma sakbera ani kumsakaz gwa somthum paruk Spanish Civil War khan nativity facade milim le thilker te hi ti chiat nual ania anuwa Japanese artist Etsuro Satu in asiam thale ani tichuan passion facade hi soifia vele donila Isua tornale thina lam hoini in kumsakaz gwa somnga pali khan siam tran ania Anthony Gaudian design alo siam to sa zulzuya siam ani Isua torna na satzia tilang turin passion facade lama milim le thilker te hi ruak le nimde uri tura siam ania nativity facade lama milim le thingle pangpar mamnal tak moi tak tura duanang kha ani velo ani milim te hi siam le ki ren ru na siam ania Godi Khan athlir tu te thinlunga launa te thlense adua passion facade lam hi chu lungai thlak deuh turin a design ani tlaini tla tur chun turin khotlang lam hoya siam ania chu chuan Isua thina a entir ani anuai lam hi level thuma in thenin zanri anu nunga tanga thlana zal ani thlengin s shape in akal chho ani anuai ber velam kila hian zirtir te nena zanri ankil holai lim awma adota Isua man ani lai lem awm vele a Judas Iscariotan Isua afop lai lem te tichuan alai tak kongka puin kara hian Isua bana phuar be lem awm ani dinglam kan en le chuan Peteran Isua aphatna kan mu vele a dinglam kilbera hian pilatan mi pui ma Isua aron hruai chu alai kha awma asir dinglam kilbera hian pilatan Juda te hena Isua alan hnuwa ain thiam na na akut asil lai le anupui rilrunuam lo kalson lai kan hmule ani tichuan achunga hian Isuan across atluk pui voi khatna lo langin mari te pathum lem an lo lang boka alaya hian Isuan Jerusalem meichia te anem lai a oma alai takami hi Veronica in Isua mai aruk saka asruk na puana Isua mel lo lang ta lem kha ania tichuan veilam kilber alaya hian Isua na ka chuntu rom sipai lem kan hu vele a achungchia hian Isua silfen changtur zonga sipai ten thum an vor lai aom vele ani achung lai taka hian Isua cross a khen be lem kan hmuwa abula hian anu mari zirtir zo hanale meichedang te kan hmubok ani dinglam circle achung bera hian Isua cross atanga lak thlak ani a thlana zal ani na lem aom vele bok heng ho chunga hian ruang taka siam bansom pariat ding aoma chumi chi pa chuan cross lian tak awmani cross nuai ban phena hian thlan ruak lem awm boka he thlan ruak le achunga cross war khen be Isua omlo hian thole na a entir ani tichuan cross chung tower pani te inzom na lei malama hian Isua vanalon lailem daronga siam milim da ani bok ani kan soitak nativity le passion facade te kha he Biakin panglam ve ve an nia kan soile tur glory facade hi Biakin malam ber alu kapui ber tur le lian ber tur ania ma se siamzo alanilo ani kumsang ni pani khan khoitran ania chimchongin awm don ani pathian ro puina tilang tura ro pitaka siam tura duan ania Gaudi Khan Biakin sakzo thleng adam don lo ti shia in
passion facade le glory facade sakdan tur drawing le model te asiam lok veka aboral nu khan van doi thlak takin heng a drawing le model te hi kum sangaz ko somthum paruk civil war khan ti chiat deuh vek an nia abang omang angte rem khomin glory facade hi design that le ani konga tanga pona tur step omzanei tak siam angai don awangin biakin bul hnaya chena in engamoza chu ti chiat angai don ani hei hian boina athlen ve dewa he glory facade hi engtika nge siam zo thei aniang ti hi ala hriat lo ani he biakin saknan hian lung omzanei taka kerle uluk takarem an manga gaudia design hi apuin omzia anei ema khovel pian kena omsa tlang le lung thingle thlai le pangpar le thil nung dangte gaudi hian azir chiang na sa in chungchu a design a hian na satakin alang ani biakin chung lam a design dan po hi apuin amoi ema biakin hi cross shape in a oma aban te hi thingkung ang takin chunglama azar angin akak veka in chung ceiling te po khi thingna hlai pui pui anga design ani bok ani achung han hoivel hian ram hnuai lungmanga siam ang ani tukverdar thlang rong nei te hi omzani taka man ania henga changa engrong chi sang sang ron lu thian biakin chung hi atimoin omzia anei tir ema ram hnuai thingkung kara ni zung ron lut sung ang hian amoi ani nativity facade isuapian na lambanga hian dar thlang rong pola changa hring no le englam deuh man ania hei hian pianna tuile leilung alo pianna a entir ani passion facade isua torna lantir na lama thung hian chuan dar thlang senlar tak serthlum rong le noinok rong te man ani thunga hei hian torna le thina a entir ani mai cham chunga hian khenbe isua lim chu rangkachak rong puanzar in khai hnuaya khai ania amoi danglam khop mai soitongin achung lam design hi aro puin amoi maya biakin lai tak central knife anti chung hi fitza somli pariat zet asang ani helam hi glory facade lam biakin lu na pui ber tur lam kha ania kongkhar puya hian laltong traina kan pa wanami katalan tongin ain ker chuak veka ate de uzokin tong chidang somnga in kan pa ti le voinatan kanei tur min peng che ti ain ziak bok ani Sagrada Familia biakin design dang dai tak mai hi Spanish late Gothic style le Catalan modernism emo Art Nouveau style la kop ni in an soi Gaudi khan he biakin a hian chip zoom som pariat om turin a designa chungte chu zirtir som pani te chanchin thajiak tu pali tele mari le I suwa ming kim tura duan ani tuna hian chip zoom som pali te chu siam zo to ania chungzinga sangber Jesus Tawh chu atir lamakan soi to angin kumin February thla khan siam zo ni in godia thi cham voi zana jun ni som khan ropui taka hon ani kha Jesus Tawh chunga cross lian tak om hi viewing gallery khopui thirna atana man thei tura siam ania across ban chunglam chunga hian dar thlang manga siam pathian beram no agnus day lem ain khaya amoi dang dai ani hebiakin saknan hian abul chantir atangin lal emo sarkar emo koushan puina man anilawa min phalte thilpe klingkho machanga sakzel ania hebiakin manchoya tlo thei ani hnuwa chang khan heng tlo tu te poisatling khom hi biakin sakchun zomnan hian manchun zomzel ani soibel tur tam viau ma se khatichin kha ni mai sela video min lo thlir sakawangin lom thu ka soye min lo subscribe reng ula video danga inom tak tak nen ronlet le thoi ka lo tumang hun man nom le vek phot ule